Gospođo predsjedavajuća, svaki puta kad nepotrebno uzmete antibiotik ili se ne pridržavate propisane doze, svojoj djeci i unucima kradete mogućnost da se s njima jednoga dana liječe. Svijet bez antibiotika znači umiranje od upale pluća ili najobičnije porezotine na prstu. Kao i kod cijepljenja, ljudi su zaboravili o kakvom postignuću ljudske civilizacije se radi. Situacija je ozbiljna i ide na gore. Zadnja nova klasa antibiotika stavljena je na tržište još u 80. godinama prošlog stoljeća. Od tada nema novih lijekova, a bakterije su razvile otpornost na jedan po jedan postojeći. Možda je dizanje panike ono što nam u ovom trenutku treba, jer su uzročnici razvoja superbakterija neodgovorni poljoprivrednici, pacijenti i liječnici, ali i politika koja se presporo suočava sa situacijom. Naravno, problem je i u razini društvene svijesti i neznanju o djelovanju i upotrebi antibiotika. Pronalazač penicilina Fleming još je 1945. upozorio da bi ljudsko neznanje i neodgovornost mogli ugroziti njegovo revolucionarno otkriće. Želim zahvaliti izvjestiteljici i svim kolegama koji su radili na ovom izvještaju koji predlaže niz konkretnih mjera i poteza. Nadam se da će ih Komisija i Vijeće vrlo ozbiljno uzeti u razmatranje i osmisliti načine da ih se što je prije moguće implementira. Hvala. Sitten olisin antanut puheenvuoron edustaja Mireille Dornanolle, mutta hän ei nyt ole täällä, joten siirryn puheenvuorolistassa eteenpäin ja pyytäisin, että José Ignacio Faria